Atau sekap teteh mangga alhamdulillah. Ibu Marni, Ibu Wati, tempel di lambayina Bu. Tempel di lambayina, tempel dulu di bibir, tempel di bibir dulu. Tempel dulu di bibir, tahan sebentar, jangan dulu disuapin. Tahan dulu, tempel dulu, tahan. Siap, 1, 2, 3, boleh disuapin Ibu. Alhamdulillah, nuhun Ibu, mangga calik deui Ibuna. Ibu tiasa calik deui, mangga. Bapak Mas Rudin, sareng Bapak Janur Hadi, mangga. Ada. Bapak, payune binantu Pak. Payune binantu ngadegna. Ditata aja Amrut, ditata dulu. Bapak, lu pasien ngaleut Pak. Jangan dikasih minum Pak. Silakan dikasih minum. Pasien ngaleut, pasien ngaleut, pasien ngaleut. Ada teh boleh sambil diminum, silakan. Atas Bapak, alhamdulillah. Bangga pasti kendai Bapak, pasti kendai China. Bangga Bapak calik Bapak, abana calik deui. Teteh sareng AA, Bapak Yun Payun calikna. Berhadapan, berhadapan. Bakakakna aya teu aya. Bakakakna canda. Kudu dicandak heula ulah. Teteh, bakakakna di cepengan kuduaan. Di cepengan kuduaan, dua pandangan. Posisi ayam di tengah. Teteh silakan lihat ke depan, lihat kamera dulu. Lihat ke depan, lihat kamera, tahan sebentar. Silakan berhadapan. Berhadapan. Hitungan ketiga ayamnya ditarik bareng-bareng. Teteh siap, 1, 2, 3 ditarik, angkat ke atas, lihat di kamera, tahan dulu. Silakan dipegang lagi berdua. Ada teh, pandangan fokus ke ayam. Pandangan fokus ke ayam. Hitungan ketiga, ayamnya digigit bareng-bareng. Siap, 1, 2, 3 digigit. Tahan dulu, jangan dilepas. Tahan dulu. Antep. Tak lepaskeun.